Maya paabak po kay kayong brothers and sisters. Yabi tala po kimi sa ding makatuki pareng karelang kayadwanan. Kapasalamatan ng Sherilyn Malit and family, Celine and Leon Watson, Jen and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Mariel and Charles Castillo, Neil Christian Castillo, Cheris Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Perla Pacho and family, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny Joseph and Maro Pacho, Mr. and Mrs. Paulo Villanueva, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Henry and Labdi Canlas, Yula Canlas, Blessing Myra Canlas, Dan Aison and family, Rosa Canlas and family, Torrentino and Rose Francisco, Cesar Maluntag and family, Nelia Santos and family, Debbie Ann Santos, Jefferson Santos, June Enrique Nepomuceno, Alvin de la Cruz, Jacob Mateo Mandal, Romeo family, Yumul family, Vicente Priscilla Marquez, Emeren Di Japaras, Alice Eugenio and family, Corazon Cuellar and family, Tanueco Enriquez and family, Franklin Netadiento, Relly and Gloria Tanueco, Patricia Sadinian, May Sunido, Rogie Enriquez, Raquel Endo, Rowena Nano, Lisa Aquino, Sally Sorla, Vicky Ball, Esme Aquino. Paraking aldo kay Baitan, Jimmy Jerezano. Paraking kapag nasanong Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Aileen Manalo Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Aileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Johan Santos, Eliza Peña, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Arthur Wilkerson, Mr. and Miss Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler Antanhueco, Maria Carla Crisel Badjola, Badjola family, Michael Ian Badjola, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, Mar Enterprises, Aurora Donca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Bizon and family, Maria Milagros Passion, Kelly, Lucas Pablo, Nicole Nika, Ron Sandra, Marlo Jose Pianson and family, Marilu Eureka Zach, Robbie and family, Mary Grace Bianson, Erwin May Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Sandy and Let Basilio, Ronald and Jimmy Pino, Corin Isabel and Ron Inigo, Jody Conponsalan, Rudy and Ida Quino, Daniel and Joseph Cuellar, Cristina Munoz. Paraging aldo kay Baita ng Luz Paras Peña. Paraking malagwang kapaldanan ng Flor Malit, Elisa Yabot, Consolacion Yabot, Violeta Ibay, Mary Ann Elmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Prince Ezequiel Conde, Bernice Canta, Olive Pasco, Milo Montigudo, Corazon Santos, Florentino Aison, Rosalinda Dato. Pangaditala po din Kaladwada Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Federico Pacho, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Federico Pacho, Gregorio Hernandez, Roel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin Diramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Telma, Tessie, Matilde, Amado Garcia Sr., Rosario Garcia, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Alfonso Nieto, Abara, Dofino Santos, Africa Malyari, Senya Vittorio, Jose Vittorio, Henry Vittorio, Efren Alonzo, Vittorio Alonso, Dening Alonso,
Erasto Aquino Sr., Ros Aquino, Masachi Yoshida, Efren Enriquez, Diosdad Encada Tanhueco, Angel and Ines Tanhueco, Benjamin Francisco, Abel Tanhueco, Gabriel Coronel, Lisa Dizon, Loela Castro, Paul Dunca, Luis Dunca, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tobiera Dolores Calulo, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrique Abendaño, Amanda Saguban, Mariet Abendaño, Vincent Benavista, Emilio Donca, Antonio Donca, Alfredo Aison, Amelian Ignacio Giao, Ernesto Aurea Ponsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Edita Ponsalan, Rosita Francisco, Bienvenido Francisco, Mario Francisco, Maria Antonio, Rafael Antonio, Manuel Antonio, Benita Alfonso, Bernie Alfonso, Gildo Di Alfonso, Wilfredo Reyes, Filomeno Navarro, Wayner Pomoceno, Bioli Cruz, Armando Cadag, Angelina Cadag, Flaviana Navarro, Iluminado de los Reyes, Maximo de los Reyes, Ignacio de los Reyes Sr., Pilar Manangkil, Renato Mercado Sr., Felix Berta Udjong, at di maldang kaladwa ang mga kailangan kimpakalulu ng Ginoo. Ing magmisatamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatilia kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Si siyantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi ka ring banal na misteryo. Iyagkastangin, imiyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, At kaya kayo kapatid, uli ni kasala kong bina, king isip, amano at tapat, at niyalawang kakulangan. Uli nita, ipanagapuko, kan Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karin sa Blangang Helampon Santo, at kaya kayo kapatid, ing panalangin niyo po, king Diyos sa ginutang. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idara na katangan sana, king Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya,
Yampang niya keka, iting ayin ng ting kapamintuan king kekang amano. Ikabos na kesa na karing kekeng kasalanan, pasik na nga na kami at tayran, painturo king alanang gaming kayablasan. Iti adwan mi king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiyet magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Joel. Ikayong pari, king altar susuyo, saku ing isuludyo at kumyak kayo. Templo kaya kayuyang luban, bang karin manangis kayo kabukas. Alang trigo ni alakman, bang king kekong Diyos iyagpang. Iutusyo ing pamag-ayuno, maus kayong kapulungan, pamuntok kaya kayo lang tipunan. Pati na ring sablang king Huda manuknangan, at kilog ning templo ning kekong Diyos, kaya ka rin manyambitan. Daratang ni ingaldo ning Gino, ingaldo anong kapilan, ing mayupaya ipagpana, ing kasiran, makatakot ing ipasari ning aldo ita. Tsupan niya ing trumpeta, kampana tigtigan niya king Sion, ing bundok-bundukan ng banal ning Diyos. Galgal kayong memalen ning Huda, uling ingaldo ning Gino, malapit yang datang kaya kayo. Metong yang aldo amaralumdum at malungkot. Aldo yang matuling at malulam, lumusob ya ing maragul atapok, ding duron, anting dulum akakalat, babo ring bundok. Kapilan man e pamikabage a anti kanyan, at ena mika antipa kanyan. Ing amano ning Gino. Salamat kin Diyos. Ing Gino ukumane ing yatu, king mitmong katuliran. Ing Gino ukumane ing yato, king mitmong katuliran. Pasalamatan da ka, o Gino, king mabilog kong puso. Kaku pamalita, sablang makapagmulalang depat mo. Kaya katumula ko at magsaya ko. Purian ke ing lagyo mo, o Ginong kakatas-katasan. Ing Gino ukumane ing yato, king mitmong katuliran. Sebyanan mo ring bansang kikilala ka, ding marok, linipul mula, lagyura kapilan man, na misambitla, ding taong alang Diyos, menakbagla, king mismong kulkul agewara, king bitag, ay numangda, kaku, karinla, merakap, ding sariling bitisda. Ing Gino ukumane ing yato, king mitmong katuliran. Dapat ing Ginoo ariya kapilanman, si Jane ing kayang trono, anting piyukuman, ukumane ing yato, kin mitmong katuliran, atula nala king kayang katutuan, ding sablang taong, kayang lelangan. Ing Gino ukumane ing yato, king mitmong katuliran. Kakong pamalita, sablang makapagmulalang depat mo, kaya katumula ko at magsaya ko. Purian ke ing lagyo mo, o Ginong kakatas-katasan. Ing Gino ukumane ing yato, king mitmong katuliran. Parangalan tayo po ing maya pabalita.
may ingkeyang amano king yato. Inginu manatilia kaya kayo. At keka antimorin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang pepalwal ning Jesus ing meto nga demonyo ating mapilan karing tao a sinabi. I Beelzebul ing prinsipi daring demonyo ying minye upaya kaya banpalwal karing demonyo. Atin mo namang may kipagsalita kaya bareng panyubukan. Inawad da kaya ing pakit siyang mala ay bat banwa. Dapot, balo ng Jesus ing karelang isipan niya sinabi na karela, mi pagsakya ing sano mang kayaryan ami sasagsag karing tapok ami laban-laban. Ing pamilyang mi sasagsag, mi pagsakya. Inya ing kayaryan ng satanas, mi sasagsagya. Nung mi sasagsagya, makanan yang manatili. Sasabihan niyo king papalwalan ko ring demonyo, uling i Beelzebul, dininana kong upaya. Nung papalwal kong demonyo, king kapamilatan ng Beelzebul, nino naman ing minye upaya karing kaya kong alagad, ban ipalwal. Ila mismo, patutwanan dang migkamali kayo. Dapat nung papalwal kong demonyo, king kapamilatan ng upaya ng Diyos, mga baldugan, king miras na kaya kayo ing pamagari ng Diyos. Nung ing metong ataong masikan at makasandatang ganap bantening balena, ing bandina, miligtas. Dapat, nung lubanin ing taong mas masikan kaya at sambutane, kwananongan din sandatang panaliganan ni makibandi at ipamien ning taong linog ing banding penako na. Ing taong kampi kanako, laban niya kanako, at ing esasaup makipanipon kanako, king kamatutwanan, mangalat ya. Potang ing maroke espiritu, lumwalya king meto nga tao, magluyon-luyon niya karing mga langing lugal, at manito niyang apagpainawana. Nung alayang akit, nga nang sumabi king sarili na, magbalik ko kimbali, ibatan ko. Karas na, akit na king malinis siya at ariglado ing bale. Inya makoya at mangumbirang pitong espiritong maygit marokya sa kaya, at lungubla at manoknangan ka rin. Inya lalo maging marokya sa aking sadya, ing maging kabilyaning taong ita. Ing mayap ng balita ni Kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa ba po kaya kayo? Kumusta na po? Natatanda niyo yung kwento tungkol kay Juan na nagpa-check up, tapos pinatawag siya ng doktor. Sabi niya, Juan, bad news, may taning na ang buhay mo. Tapos sabi, Dok, wala na po bang pag-asa? Ano po yung dapat kong gawin? Tapos sabi ng doktor, Juan, mag-asawa ka ng pangit at bungangera. Bakit po kapag nag-asawa ko ng pangit at bungangera, gagaling po ako? Hindi. Mas nanaisin mo pang mamatay kesa sa mabuhay. Ikayo po, kamusta na kayo? Masaya ka o pakimbiyo? Yan. Sana hindi humantong dun sa ayaw nyo na rin mabuhay. Kaya ang kailangan gawin, you nurture your relationships para maging happy yung pagsasama ninyo kasama yung inyong community. Kasi we are meant to be part of a community. Di ba yun yung sinasabi sa Book of Genesis? It is not good for man to be alone. Kailangan abe-abe tamo. Kasi marami po ngayon, gusto nila nag-iisa na lang sila. Uli pa siya magdili-dili, walang problema, wala kang kapate, pero ka rin yung saya ka rin. Diba? Masaya kayo pa siya magdili-dili kayo? From time to time. Ne? Pero itang buong biya mo ikan dili. Kasi kailangan talaga may kasama tayo. Kasi kung masaya ka,
yung tuwa mo, magdodoble. It will become double joy. At kung malungkot ka naman, kailangan may kasama ka. Kasi it will become half sorrow. Ito po yung kailangan gagawan. Kaya, dapat sesentala rin kaya katang community. May kwento, pag-uwi ng mister, naghihintay yung misis, sinalubong siya ng misis niya. Sabi niya, Han, magiging 3 na tayo dito sa bahay. Tapos tuwang-tuwang nila, talaga, magkakaanak na tayo. Hindi, dito natitira si nanay. Kaya pikukutan ko na din nung okay kayo pa. Lalo rin may asawa. Masaya ka pa po? Hindi may asawa? O talagang ating bubulat? Ito naman po yung makakalungkot. Kasi po, di ba, blessing niya po yung dieta la asawa. Bilang pari, atin pong time na kaya pong island parish, karing ko po may simbambing, karing ko po may Pasko. Kapag nang kayari na po nita, may maglako na po rin kayabe ako kumbento. Yakong pundili. Yung patugtog na pa mo, Pasko na, sinta ko. Mga pagaga. Diyos ko. Kaya deta po ng ating asawa, blessing po yan. Sa bagay, may advantage at saka disadvantage yung buhay mag-asawa. Yung advantage, kapag kailangan mo siya, agad, nandyan siya. Ang disadvantage, pag ayaw mo na sa kanya, nandyan pa rin siya. Pero sana hindi na nga umabot dun sa punto na ayaw nyo na ang isa't isa. Kaya, deliberately nourish your relationship. Ang kailangan din, patatagin yung pagsasama. Na din po atin niya pong kinuwento yung Father R. John, kaya pong kayang misa. Pero atin ko pong aluwang version kaya kayang kinuwento, ganang hakibo. Meron pong sang leon, nakakita ng 3 kalabaw. And isipan na, Diyos ko, makanano kong kanandeni, yan. Abi-abi, pangadagol na pa mo rin damulag. Kabat, atin niya pong aisip, may glakad dyan manita. Kabaret ang 3 damulag. Sabi na, nano, 3 kami, mo kami agyo. Okay mo yan, anang ning leon. Kabat, o tabi-abi kayo po? Kabat, bakit? Itang metong kaya kayo, kinuwento na ka na ako. Matamad ko kanuan. Atin matamad kayo. Kabat may apat ko ng larin nga, Lu, king sarili da sa, hindi na magchismisay ta. Nanong matamad? Yako nga manwana. Manita. Kaya pinitam metong, Diyos ko, atin pala makanya na impression, Kapatan, makukusagol yan, Bakit? Mag-obra ako ka rin. Pota sabyanan da, yako'y matamad, So may ko yan. Kapatan metong, yako rin. Makunak kini, at plastikan tamo mo pala kini, at pala magchismis kaya kang metong kaya katamo, sisiranin metong kame ko yan. Kapatan metong, nung ngayon ko po rin kayabe, ito ko rin po rin kayabe. So, hiniwalay, At ita po yung chance na nitan leon, banta apang nga nala. Di ba? Karin po magumbisa, itang pamiwatak-watak. Potang may gumbisa ng inggit, indredos, may papanyira. Tutuyap itang kasebyan, united, we stand. Divided, we fall. O yan po yung pekatimid na ni Ginutang Jesus, king may basang ebanghelyo. Sasabyan da ring kalaban ng Jesus, kakuntsaban niya kanu, Ibelzebul, ing prinsipi daring dewakan. Inya, utos no kanu rin demonyo na lumwal karetang sasaniban da. Tepakin ng Jesus na Ibelzebul yan kakampi, nune katunggalin Sabi na, nung ding sasakupan ng metong kayarian, ila mismo ring milaban-laban, malagwayang mibagsak o mitwag ing kayarian na ita. O ita pinibuli ng ipakit at ipamasala ng Ginutang Jesus. Ketang kayang pekibat. Tutupin, nung misasagsagan, ing balayan, alayang tetagan. Nung pate-pate, ing pamiyabe, mabule. Deng structural engineers, laluin daw po ring pundasyon da ring bale. Di ba nang may earthquake, chinek dala? Laluin dala po rin yung pundasyon, deng posti, nung ati may crack. Kasi nung ati may crack, delikado na Huling,
maging mabulay apit ang building. Patse po may lasakya po ita, may tombayo, o may collapse siya. May apektuhan niya po yung buong structure. Ing tutuking meto nga bale o building, tuya naman, king meto nga kapulungan daring tao. Nung misa sagsagan, ing balayan, milakoya tetagan. Opisina ya, barangay council ya, eskwela ya, parokya ya. Nung ding miyembro ila mismo, ring misa sagsagan, ila mismo ring milalaban-laban, mabating ing tetagan. Tutong mabulay yung pamiyabe-abe, nung kanya-kanya, salbag-salbag, pate-pate. Burita mo po yung matatag. Eta mo po bisang mitwag. May ngari tamong palis-ting-ting. Tigting palis. Nung pong ting-ting, dili-dili, saguli, apakli. Pero nung makakaptas siya, masakit siyang apakli. Ita po sana yung kakatamong palaganapan. Itang pamiyadwangan, pamisaup-sopan, pamitatambayan, aliwayang pamisagsagan, busal ng kakatamong balayan. Tandaan ng tamo, nung pate-pate, mabuli. Nung abe-abe, matibe. Saup-saup. O ito po yung dapat metro mo rin gagawan. Banta, maging matatagya. Yung kakatamo pong relasyon, yung kakatamong komunidad. Pwedeng solvan ng responsibilidad ng metong komunidad. Nung wali, may sakitan niya. Ikumaring isang po. 25 years old niya pa, pero lupa na yung 65. Bakit? Pupusana na nga yung responsibilidad king kayang pamilya. Deman sa saupan, di kaya ka mag-anak. Yung magpag-aaral, yung magpapakan, yung mami allowance, gana-gana. Wapi naman, nung pupusanan mo nga, nung wala kang kayadwangan, binakang may bayatnan. Kailangan saup-saup. At tatandaan niyo po itang kwento, meron pong isang teacher, nagtanong, class, itong microphone na ito, palagay nyo, magaan ba to? Para kaya po, mayan niya? Mayan niya po. Yan. Sabi ng mga, magaan lang po, tingnan niyo po, na-atcha ninyo. Tapos sabi ng teacher, depende. Kung panandalian lang, kunya, saglit mo, yan, binili ko na yan, mayan niya mo. Pero pachet, til ng kini, binwat kini, pilang minuto, manikal ko rin. Pero nung bubuat king pila ng aldo, pilang oras, ko rin manikal, ko magkasakit. Makanyan mo naman king di. Nung ikangan, ing mamwat, kaya kangan ng responsibilidad, andyang matatag ka, andyang masikan ka, datang itang panahon, mitwag ka rin. At miapektuan niya, ing buo yung pamilya. Ating kasebyan, nung nanuyaman kabayat, agyu tayang ibwat, maging mayan niya anting patpat, nung abe-abe tamong gugunyat, nung ala kang kasaw, magkasakit ka. At nung ala na ka man asaw, nakamagpabayat pa. Anting metong komunidad, bata mo maging matatag, dapat abe-abe, alipate-pate. Dapat miyadwangan, misasagsagan. Tandaan ng tamo, there is strength in unity. Nung pate-pate, mabule. Tapos, nung abe-abe, matibe. Amen. Talakad ko po. Kapatid, manalangin tamong taintim king Diyos ban. So, panakatamo king pamakipamok king demonyo. Nga tamong manalangin, Ginu, sa upan mo king makipamok para keka. Gino, sa upan mo kaya makipamok para kaya. Para king Santa Iglesia, kapilan man sa, sasawang makipamok king Diablo, at alangtok ng nosanang dirinan, babala, ringkeyang anak, laban king amuyot, ning pamanukso. Manalangin ta, king Gino. Gino, sa upan mo kaya makipamok para kaya. Para karingatyu, king kayo pa yan, kapilan man sana, eno maging kayanib sa tanas, at makasalikot gulit ng paya, ning pamanabusong politikal, at makimansang salapi. Manalangin taking Gino. Gino, sa upan mo kaya makipamok para kaya. Para ka ring alang mali tutukswa ng satanas. Akid dasana, impamaglinglang ning demonyo, ama namuyot karela, kapamilatan,
di nga lang kayinhinan, imoral, a pelikula, libro, magazine, manalangin taking Ginoo. Ginoo, sa upuan mo kayong makipamok para keko. Para kaya katangan, parati ta sanang makabante at parating manalangin, ulingin kaya katang kasalang, ing diablo, lilibot yang anting leon, amamius, manintunyang alaklak na, manalangin taking Ginoo. Ginoo, sa upuan mo kayong makipamok para keko. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, ding tauli mong amano karing apostol, king mula ning Getsemani, ngara, manalangin kayo ban eko manabu king tukso. Sa upan mo kayong lumaban king tukso, at idakya mo kaya sana king kaya kang tagumpe, ika mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning Ginoo itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ning kayang lagyo, king kayatang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming miglalang bustan mong iting sakripisyo, king ikaligaya ning kaya kan lagyo, padalisaya na kami at tayiran pa turo king biye alananga. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At kera ang timurin, Iyat na yorem puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos ta. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o ipa, Diyos king alanang at lubos mayupaya. King lugod kaya kayang lelang aning tao, at inyang mga intulid yang miparusan, king kaya kang pakalulu, kaya kayang kinabos kapamilataning ginumi. Kapamilatana, ring anghel at ding sablang koro ring banwa, mit mong kapag mula na lang sasamba arapan mo. Ing siwalami, makisan metong sana king karela, kabang kakantaring mit mong tula, ing dalit ning kaya kaligaya at ngaming kakanta. Diyos mayupaya, mitnuyay banwa, mitnuyay yato, hingketong ikaya. Osana, Osana, ikatatas-katasan. Osana, Osana, ikatatas-katasan. Wanyaing daratan, king lagyo ing ino. Wanyaing daratan, king lagyo na ing ino. Osana, Osana, ing katatas-katasan. Osana, Osana, ing katatas-katasan.
naloy ipa, ika ing panibatani sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo lariting ayon king espiritu mo ban para kaya kami mayalang katawan. At daya ni Ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lupkim pamaylas at kamatayan kinwaning tinapi. Pepa salamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan na ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan kanan niya. Iting ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay batning nga po ng kinwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyan na yung kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikong an minum ko kaniti. Iting kalis yung kanakong daya. Ning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka rin dakal para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti yan ting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebya ng anak mo. Daraon miya kaya kayong tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalaryan mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo. Ikaming ansanang may sulusuluking katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami, anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yatu, ban may ganap yakin lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo, at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan na, at manenayang subling me, at isablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanang gaban kaya be ng Maria, ing birhenin duning Diyos, kaya be ng Jose, kayang esposo, kaya be ring apostol, at isablang santo at inupat king malmong kaburian. King kaya ka ba ni panahon puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kang benat kaya, ipamayo pa yung tutukagom ning banal na Espiritu. Pupuriyan dakat parang alan, manggaman king alanangga. Madalay tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo.
at ipatawag mo kay kami din sa langit ka. Anting pamamatawag ni karing may kasalang kami sa unting tukso, ngunit kabusking maraw. Ikabos mo kami ginuking sablang maraw. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon ni Ban, king kasopaning kiyakang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming dalapangabos. Uling ekain kayayan, ating kayo bayan, ating ligaya manggaman, kinarayan ka. O ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuwe mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Noon lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan may pambilugan ag pangking kaburian mo. Iga mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginuman at sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakitaan mi kakami itong tamang king kapayapan. Korderoning Diyos sa minalabo, king kasalanan yato. Pagalolo kami, pagalolo kami. Korderoning Diyos sa minalako, king kasalanan yato. Pagalolo kami, pagalolo kami. Korderoning Diyos sa minalako, king kasalanan yato. Ibigay mo kay kami kapayapaan, ibigay mo rin kapayapaan. Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ning yato. Mapalo rin mayaos makisulo king apuna ning kordero. Gino, eko matampang tanggap kaya ka, dapat iyag kasmaing amano mo, kumayap na ako.
O esposo lingkod ako, emo pagusta, migawani ko, basta pananigit mo. Ika'y tulang pagtulapan ko, ika'y ligayang panirapan ko. Tulang dalisay, alam kapante, ikaw ang alala. Sablaking yato, sabla umupas, dapat ika'y nanilipas. Ingsal pantaya, emang mulagan, sapat na labis pa. Announcement po. Una, narito po ang mga parokyanos mula sa Santo Cristo del Perdon, Paris. Sila po ay mayroon binebentang t-shirt. Lahat po ng proceeds ay mapupunta at magiging tulong sa kanilang parokya. Ikaliwa, narito din po ang mga parokyanos mula sa Christ the King, Paris. Sila po ay mayroon binebentang raffle tickets. Nakapwesto po sila sa gilid ng ating shrine. Salamat po. So magrasyang umaga po sa inyong lahat. Pasibayo po among Edgar Panlilio, Garu Panlilio. Ako na paroko po ng Christ the King Paris, Pulong Kakuto, Dangalan City. Magpasahab kayo pong pasibayo, kaya kayo, kaya pamanindami pong raffle tickets, 100 pesos na po, para kayong project making parokya, na itong first floor po, may itong pong mortuary, libriya po rin pong indigent families po ng parokya. Kaya ba't po second floor, multipurpose hall, Paris Hall. At the same time po, pwede pong arkilan, karang 100 to 150 katao po. Kaya pasabot kayo pong pasibayo, ito po ganyung side po rin kaya kami po kayabig yung parokya. Pasibayo po, magrasyang ngabak po kaya kayong ganun. Manalangin tamo.
Oy paming malugod kapilan man sana, eke magkulang mamampang kapuryan kaya ka, para king masaganang biye ang eni pagkalumukya kami kaniting Eucharistia. Parati kaya sanang makabuklat a pilubluban, tanggap kaya kang kalam. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman atilya kaya kayo, At keka ang timurin. manalangin tabu, o malugod a pumamakalulu, pisyag mo kambening banala krus ingalang kupas alugod mo, king balen ay niwi mo. Pakiramdaman nyo puring panigapo at panalangin ding balag metong kaya kami. Ding magmasusi king Aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alwang lugal, ding mag-board exam, mag-bar exam, ding masakit at mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwanan na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapandang mitmong kapasalamatan, ing kalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ning lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon itiaga na kada sana yung pangako na king binyag na ikamu kabud ing karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu, Pakaluluwan mo kami. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayin tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umena kayong kapayapaan ng Kristo. Salamat kin Diyos. Maya pabak po. Maya paabak po, among. Diyos naming pagwatyato, among mapamakalolo, kisang lapong kamalian ko, na lumagsasala ko.